Claro.
Alarmar tranquilidad. Vamos a retirar, venga, vamos a retirar. Pero vamos a pasar esta vez. Vamos a retirar. Pero não deixar de salir, vamos a retirar. Não passa nada mais. Eu mando já sempre retirar, sempre tranquilamente. Sim, tranquilamente. Espera que estávamos a ver, não se pedales a disparar. Vamos. Nos vamos a retirar tranquilamente. Si hay manera ferida ahí, que pasa un Ay, no, ya dijimos que no antes, es que hacéis porque de un espectáculo. Por favor, Te he dicho al de atrás que... Si te pueden llamar un tercero 61. Vale. ¿Qué es la ambulancia? La ambulancia no puede pasar, que la carretera no No, voy a decir que se Móvanse por la creativa está grave. La manera de usar. Si no tanto la facilidad de comunicación, que hay una ausencia. ¿Eres capaz de entender una más? Aquí hay un fuego. Bueno, no, escapa. No haces eso, hombre, no seas modo, hombre. Con Dios. Al próximo día. Yo sí que la sé. No quieras matar a uno. Joder, pero ¿qué haces tú, hombre? Pero es una broma. Y a una niña de 2 años, le pegaste en la frente. En la cabeza, una niña de 2 años. Joder, en plan político que estamos, me cago en Dios. Y no somos delincuentes, estamos defendiendo un puesto de trabajo. Joder, no estamos haciendo aquí, hombre. Hay alguna barriga. Oye, firma ahí donde me tengo que ir para adentro. Claro. ¡Firma, Lico! ¡Rápido! ¡Ahora quedamos de horno! ¡Asesinos! Me cago en la madre que me parió, Dios bendito. Ya está la vida. Venga, voy yo con él. Ay, allí, loco, joder, a ver si abre la tipa, ven, carajo. Dios. ¡Ánimo, compañero!
Xaime Castro, que é o voceiro do sindicato do Comité de Empresa, e tamén a Víctor Carreiro, alcalde das Pontes. Remataba esta concentración con unha forte carga policial. Pues podemos xa recabar o comentario de Xaime Castro sobre o que aconteceu hoxe aquí. Unha vida sorpresa é que remataba, vos esperaba xa de seguro en alguna outra ocasión que houbera carga policial, pero a de hoxe foi realmente de contundencia inusitada, non? Sí, a verdade é que o que sucedeu hoxe aquí foi, eu non sei nin a palabra exacta para definirlo, foi unha verdadeira atrocidade. Isto creo que non pasa nin cando vemos na televisión cando hai os atentados terroristas de ETA e tal semejante movimento de antidisturbio ni semejante violencia contra a xente. Incluso despois de estar desalojada a carretera principal no medio das calles de Puente de Ome, cando a xente xa non estaba facendo absolutamente nada, seguiron disparando pelotas de goma, lle pegaron unha nena de 2 anos na cabeza que vai no hospital, e lle pegaron a un compañeiro, xa digo, xa incluso despois de ter desalojada a carretera. Tamén desde aquí dicir unha cousa: isto é a responsabilidade de quen é, do gobernador civil, pero tamén desde o Comité de Empresa e os traballadores de Endesa lle queremos dicir á dirección de Endesa que os facemos máximo responsables do que acaba de acontecer hoxe. O día de hoxe marca un hito na historia de Endesa. Pasamos o que foi hasta ahora unha empresa tranquila, unha empresa pacificadora, a andar desde este momento cos pau nas maus. Aviso para navegantes, que se preparen os causantes do destrozo de hoxe. As feridas que vai o noso compañeiro, as feridas de salida, alguén as vai pagar nas súas carnes. E iso, xa digo, é un mensaxe de todos os traballadores de Endesa, para a dirección de Endesa e para o que mandou esta carga. Unha medida sorpresa de hoxe, pero que polo resultado pois realmente parece que non foi tan sorpresa, polo menos para a Garda Civil, que xa agarda por nas Pontes e por toda esta zona unha concentración moi importante de efectivos. Sí, a verdade é que aquí as sorpresas dentro de Endesa, por desgracia, nunca son tales sorpresas, sempre hai algún que lle vai dar así, o que vai pasar ou algo, sempre hai filtracións. Tamén esperemos que algún día nos podamos enterar de quen é o que pasa esas filtracións. O mellor ese día tamén igual é a última que pasa. Pero sí, saber que estaban esperando algo, que sabían de que íbamos a algún sitio determinado, que non estaban, bueno, pues, que estaba tomado prácticamente a comarca de Ferrol pola policía. Digo como dunha maneira como creo que non se recorda, pero vamos, non sei se na historia, pero isto foi algo inusitado, increíble. Ricardo Díaz, se ha pensado tamén alguna movilización tamén de sorpresa, claro, ata chegar a Santiago o martes que hoxe? Mira, ahora mismo non teño nin pensado nada. Ahora mismo hai pensado 50.000 cousas e hai pensado todo. O que si está claro que isto cambia totalmente a maneira de pensar da xente de Endesa e da xente das Pontes. Vamos responder aos paus con paus, e a sangre dos compañeiros de hoxe vai haber sangre por outras partes, así de claro. Entonces isto cambia as medidas a partir do día 2. Vamos responder, como digo, aos paus con paus. Se esa é a única medida que nos dan, a única medida que nos entenden, veuse que hoxe o gobernador civil e as autoridades de Galicia moi valientes, cando se veu fai pouco, claro, con 7 ou 8 mil homes en León e tal, consentiron cortes de horas e cortes de tal. Por qué? Porque ali non había unha palabra clara, huevos a meterse con eles. Aquí, como éramos 100 personas ou 200 personas, se mandan polas calles de Puente de Ome a dispararlle a xente con pelotas de goma e a nenos pequenos. Esa é a valentía do gobernador civil e das forzas públicas que temos aquí en Galicia, mandadas polo señor Fraga, e se diga facendo responsable neste caso totalmente tamén a dirección de Endesa. Moitas gracias. Falamos ahora con Víctor Carreiro, que tamén estivo nesta concentración, que tivo un resultado que realmente foi ao final nefasto. Non parecía que a cousa podía rematar tranquilamente ás 8:30, pero ao final dicimos carga policial ou incluso feridos. A verdade é que isto é inconcebible, que as portas do siglo XXI que suceden este ano non podo entender. Eu decía outro día que desde o Concello íbamos a apoiar e íbamos a estar á cabeza da administración, de feito, hoxe foi así, non? Pero non podemos calar a actitude do gobernador civil, que o gobernador civil é responsable, e eu pediríalle que puxera o mismo empeño en buscar solucións, en mediar, que o que pon a unha centésima parte si a pon, que o eficacia que demostra cando manda as forzas de orden público, seguro que o problema está solucionado. O problema é que o señor Corcova é responsable, pero o señor Corcova é un discípulo ventaxado do señor Fraga, que é un bom maestro. Temos que recordar que o señor Fraga nas súas épocas de ministro de Gobernación, naquela cando dicía la calle é súa, que era suya, sigue aplicando ese mismo modelo. A calle pensa que sigue sendo súa, e os tempos cambiaron, que se retire, que abandone. Se non é capaz de buscar solucións para Galicia, que se dedique a outra cousa e que deixe a xente que si ten ganas de traballar por este povo. Creo que tamén se debe enviar algún telegrama de protesto, unha
comunicado para protestar por esta? Sí, eu ao principio había pensado en mandarlle un telegrama ao gobernador civil dicindo que acabo de manifestar a mí, non, que poña o mismo empeño en buscar solucións para o problema de Endesa, das compañías auxiliares e de Aspontes, que ese é o problema en definitiva, non, pero vou ampliar e vou mandar tamén ao señor Fraga por se non se entera por seus asesores do que sucedeu hoxe en Pontedeume, e voulle dicir, como xa lle manifestei por escrito, que ten que buscar solucións, que esa é a súa obriga, deixarse de andar por aí viaxando en plan turístico, que busque solucións para as pontes que as hai, e que poña empeño e que entonces pararemos de manifestarnos hasta ahora pacíficamente, pero están nos obligando a proceder de outra forma que non desexamos. Nada, gracias a vos. Emilio Cogeo, perdone por manterlo aquí esperando. Unha comarca de Ferrolterra que viviu xa moitas movilizacións, moitas manifestacións. Nas Pontes penso que a primeira ocasión é que trasladaron os traballadores ata outra área que teñen unha resposta desta medida, non? Sí, primeiro, antes de nada, anunciar que desde a Confederación Sindical Galega vamos a pedir a dimisión do gobernador civil. Non se conciben medidas, como dicía o alcalde das Pontes, nas portas do siglo XXI, medidas desta magnitude, cando os obreiros, os traballadores e as traballadoras de Endesa estaban pacíficamente sentados na rúa, demandando solucións para o seu posto de traballo, defendendo o seu posto de traballo. Non é de recibo que veñan as forzas de orden público, evidentemente mandadas polo poder político, e que empecen a dar paus sinistro a diestro e sinistro. Entón, vamos a pedir a división do gobernador civil da Coruña. A executiva da central sindical vai se xuntar o venres, este próximo venres, onde enviaremos transmitiremos a quen corresponda as nosas protestas polo sucedido de hoxe, e dicir ademais que os responsables políticos o que teñen que facer en estes momentos é cumplir o que teñen acordado, é dicir, convenios unte Endesa, as infraestructuras para a comarca, e non solamente mandar as forzas de orden público, en vez de gastar tanto dinheiro en mandar as forzas de orden público que parece que están cobrando horas extras, porque a verdad que zoupaban que daba gusto. Incluso unha nena pequena que me comentaban aí uns compañeiros que foi trasladada a unha ambulancia, e un compañeiro voso dos medios de comunicación que tamén foi golpeado. Entón, non é de acuso de recibo este tipo de actuacións. Por lo tanto, repetimos, vamos a pedir a dimisión do gobernador civil, único responsable desta situación, acompañado do poder político, e como non podía ser menos, decimos que este tipo de medidas que están a provocar desde os poderes públicos, evidentemente, non nos van a facer olvidar a nosa loita. Vamos a seguir na nosa loita. Mañá hai unha manifestación importante en la comarca de Ferrol en protesta polas actuacións, polas medidas políticas que non acaban de chegar á comarca de Ferrol, e en concreto en protesta por esta situación que acaba de suceder. Muchas gracias. ¿Qué? Se puedo ir, me necesito el teléfono móvil, pero el teléfono móvil se me acabó la cara. Si no tengo el teléfono móvil, no tiene el teléfono, tiene la cabeza, joder. Sí, pero no me pongo la cabeza. No, aquí, joder, ¿dónde está todo? No, sí, me puedo decir que aquí, se puede ir aquí, quedar aquí en este trabajo, ¿cómo te vas a joder? Mira, con el libro capital, ¿verdad? Continuamos a recoller valoracións da medida tomada hoxe polos traballadores de Endesa e falamos con Manuel Santia de Comisións Obreiras. Moi boas noites. Hola, buenas noches. Que valoracións se fai dende o sindicato Comisións Obreiras desta medida tomada por sorpresa e tamén unha sorpresiva carta policial e conclusión? Bueno, pues la medida tomada por sorpresa era una de las que teníamos previsto ya de ahí 2 semanas cuando esto empezó, y la medida pues respondió a lo que nosotros estábamos, las medidas que se nos daba a hacer. Y ahora lo que sí nos causa bastante extrañeza es que para un corte pacífico como se estábamos realizando aquí en este momento, unas 300 personas por aquí, una carga exagerada de las fuerzas de seguridad, que parece ser que cuando los trabajadores nos manifestamos para defender nuestros derechos y nuestro trabajo y nuestros puestos de trabajo, responden de forma mucho más contundente que cuando se producen hechos en otras partes, como estamos viendo en País Vasco, cuando arribatas unas cosas que ni se respetan derechos ni se respetan nada. Una manifestación de estas donde la gente se estaba manifestando defendiendo el puesto de trabajo. No esperábamos esto, la verdad que no esperábamos que para 300 personas haya más de 150 policías, después una carga por aquí, una carga exagerada, hay compañeros heridos, entre ellos está una niña, parece ser de 2 años,
ayer también alguna de la prensa nos pareció pues verdaderamente exagerada. Si parece ser que el gobierno de la Xunta no responde de esta manera a esas reivindicaciones de los trabajadores, pues no la tenemos. Y yo solo quiero decir, porque bueno, teníamos un coordinador para esto que supongo que os explicaría un poco el tema, pero lo único que voy a decir es que habrá que bajar en igualdad de condiciones, porque la representación sindical de Endesa era más respetuosa con todos los medios y todo, no hubo ni un mínimo problema, y nos entran como si fuéramos delincuentes. Entonces la opinión de UGT es que las siguientes movidas nosotros vendremos en igualdad de condiciones. Habrá que traer cócteles Molotov, habrá que traer barras de hierro y aguantarles ahí, y no se van a reír de nosotros, porque dicen, no, el León, claro, el León, los mineros tienen las pelotas como los de Puentes, exactamente las mismas, más grandes o más pequeñas, y esta gente dice, estos como son más débiles, leña, después de lo que ocurrió. Entonces, la próxima visita, ese lema que decimos con dinamita, va a ser así, con barras de hierro, cócteles Molotov y todo lo que haya, y si lo hacemos aquí en Puente de Eume, seguramente alguno irá arriba. No tengo nada más que decir.